cyane. Yego. Jehova nisi Kaniyona. ko kanu kansubiremo kanyubatse. Jehova nisi Kaniyona, Kaniyona tena. Jehova nisi Kaniyona, Kaniyona tena. kwenye matatizo, Jehova nisi Kaniyona, Kaniyona tena. kwenye shida, Jehova nisi Kaniyona, Kaniyona tena. wakati wa ziki, Jehova nisi Kaniyona, Kaniyona tena. Jehova nisi Kaniyona, Kaniyona tena. Jehova nisi Kaniyona, Kaniyona tena. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Teka tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze inshuti namwe bakunzi biganiro cya kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Ndababwira ko mvise umunezero udasanzwe kuko uno munsi namaze kwinjira muri wa mwaka bansi bavuga ngo sinzoshikamwo, nkaba ndawuhagazemo neza harenze ko iminsi iyo ariko ntenda babwira mwese nashire ko nawe yiwe wirenze ko je navuze iyo nimaze kurenga ko. Nuko rero turi mu ntango z'umwaka dufise umunezero udasanzwe uno munsi muri studio, nkaba anagendewe n'abashitsi, ndi kumwe n'abatumire abaririmbyi. Birashoboka ukaba warumaze kubabona ariko ntihari muri kino kiganiro ni bashasha. Nuko rero uno munsi n'umunsi special impande yabo kandi nza kuba ndi kumwe n'undi mutumire. No munsi kuri piano nabonye hari abahungu babiri ariko sindababereka, mwihangane nzubabereka uwundi munsi. Nabonye bakoze ibintu byo kuyicamo kubiri, harimo na battery. No munsi biza kuba bikomeye cyane, nuko ndabakiremereye kurinde hariya hirya duhere kuri ya musore ameze neza cyane. Mwaramutse neza. meze neza, Turashima Imana. mwaka mushasha mwiza Wa twese. wawuhimbaje gute? Twawuhimbaje neza. Yego. Agivuze neza no kuvuga iki? Agakoko, akaragu, akajari, agafi, agasose, cyane byagenze dushire ku mayange. Twari imfungurwa. Zitavugwa Oya ni imfungurwa gusa. aho ndumva n'inyama. Nari mvise umutama mwe yitwa Hici Burundi, inyama yayita intavugwa. Rero wase kuzivuga turumva kara kaboga, ariko tuguye ikaze muri kino kiganiro. Urakoze cyane. Nuko ku nshuro ya mbere wakigwa muri kino kiganiro wiyumva gute? Numva nezerewe cyane no kuba ndi ngaha. Yego. Asante sana. Gahore nibibutsa akazina kawe baje kudukurikirana. Yego, nkuko mumbona hano amazina yanje nitwa Ngenda kuri Yosofoni. Yego, ndumuririmbye ndakunda kuririmba cyane. Murakoze. Asante sana. Kaze endaze tuzawugirana ibihe byiza, ariko ku rundi ruhande harimo uwundi ari hagati hari yabe mwitande. Mwiriwe canke mwaramutse? Mwiriwe cyane. Meze neza. Yego ndashima. Yego, nawe umunsi mukuru wa Noel wa Bonane, kuko Noel gihe kimwe nabajije umuntu ntihajya Noel na Bonane hatangura iki? Yishura avuga ngo hatangura Noel. Abantu baramutwenga ariko je numva umenga avuze ukuri, yo ntitwatanguye Noel. Oya. None ko Bonane tuyihimbaje jo bundi hatanguye Noel, umva kibazo atagitoye. Bonane y'umwaka uheruka wa bijya Noel yari yarenga. Kumbe haize Bonane haca igihe kirekire hanyuma tukakira Bonane. Rero we wahimbaje gute umunsi mukuru wo gutangura umwaka mushasha wa 2026? Nawe himbaje neza cyane. Cyo kimwe na Sofoni yavuze ngo bafunguye ifungurwa zitavugwa, burya tumva kara kaboga. Namwe byagenze gute? Nanje ntibiri ngombwa ko ndazivuga. Nawe urumva ifungurwa gusa. Nawe nakaboga aho nshaka zuba. Shaje nije nariyo turengarenga vraiment mwese ndumva nakaboga. Nuko nawe ku nshuro ya mbere wakiwe muri kino kiganiro wiyumva gute? Ndanezerewe cyane. Niki cyatumye hitamo kuba umuririmbyi ahimbaza Imana mu gihe dufise abandi bahimbaza ibindi bintu? Nabonye nyene ari byo byongerera akamaro.
hari umuririmbyi wisunga uvuga uti je ndakunda umuririmbyi naka nico catumye nanje numva umenga no ririmbira Imana. oya ibyo je navyo naravye niravyo gatwe kanje. Okay. Nuko tuguha ikaze rero ndizera ko tuza kugirana ibihe vyiza nawe. Yego cyane. Asante sana. Kurundi ruhande nza kuba ndi kumwe n'undi niwe wenyene yambaye amarori muri bose. Tukuramutse nawe. Amahoro cyane. Meze neza. Yego meze. Nuko turamutse umengo banje kuvyiyumvira wariko rabitera isharije. Meze neza rero nawe. Yego meze neza. Kibazo ni cyakindi terega guhimbaza umwaka mushasha. Wawuhimbaje gute wewe? Nawimbaje neza cyane. Neza. Nawe akaboga karabonetse. Yego. Yawe ni sawa ukavuze mu izina. Abandi bavuze ngo nikavugwa. Ariko burya namenye mwese ko mwari akaboga gusa mwari ikoranye Imana ibababarire. Cengira muransigira nanje ni mwavana. Sambaje buteke. Akazina ningo iki nawe? Mazina yanje nitwa Tuyishime Eliane. Tuyishime Eliane. Yego. Nawe usanzwe uri umuririmbyi? Yego. Bimaze igihe kingana gute? Ndayimaze mu myaka 5. Imyaka 5 urabivizemo uburambe. Ariko nta ndirimbo yiwawe uri yandikira cyangwa uyisohore ari yiwawe. Oya. Yego. Ariko wagiye ukunda abandi baririmbyi gukunda amaze kubumva muri ko marasura mu indirimbo zimwe z'abandi baririmbyi umva ndaryohewe. Niki cabiguteye nawe? Naje ndakunda guhimbaza Imana cyane. Yego. Urakunda guhimbaza Imana cyane? Yego. Ariko mikrofone yawe menga ntiriki rasohora cyangwa uriko uravuga bukewe wenye. Iriki ravuga. Aha. Nuko rero turabakiriye muri kino kiganiro mwese mwiyumva amahoro mwisanzure Imana yashize ku mitima yanyu mugishikirize atabwoba icavuze Paulo. Nuko ariko kurundi ruhande nabwiye ko kuri piano hari undi musore yitwa wewe witwa nde? Ni Ivanze Imana Ezekiel. Niba muhungabiza amazina 3. Aranzi ushize nari naje ngaha kabiri kose. Yego. Uramaze kwinjira iyo ngaha gusa unamazina tukwerekana abagukeneye baraza kunyandikira muri commentaire hanyuma nzo kwerekana. Nuko reka twinjire ku ndirimbo yanyu ya mbere mwaduteguriye uno munsi tubwire yitwa gute? Murazo gono yitwa? Tubwire. Mwegereze utumikro ku munwa hakazi katanguye. Yitwa Jehova Jire Kaniona. Aha, uhoraho Imana hajya ni yarambonye. Carambona nyena nkura muri bya bindi anyemera kuba umwana mu rugo. Binga bwizo batuvugiriza kabiti muce mugira ko muririmbe. Cyane. Sio yule Mungu alompa Yakobo baraka. Nilipoijua siri kaenda nikaketi naye chini, kasema hebu nieleze yote maswaibu yanayokusumbua, kazi acha shida zangu kwake, nikaomba huku kimwamini. Kuna wakati wa Mungu sahihi ukifika taliona. Na kushukuru umenikumbuka tena. Jehova nisi kaniona tena.
nimefurahi umenikumbuka tena. Mwambani Yesu kaniona tena. Nilisema nimpenda, haraka ya nini upo Mungu wangu. Jehova nisi kaniona tena. Hawai wala chelewi, niogope nini Mungu wangu yupo. Mwambani Yesu kaniona tena. Nilisema nimpenda, haraka ya nini upo Mungu wangu. Jehova nisi kaniona tena. Hawai wala chelewi, niogope nini Mungu wangu yupo. Mwambani Yesu kaniona tena. Rafiki yangu alikata tamaa alipoona majibu yako Mungu wangu umechelewa. Hakujua utampa nini kwa wakati ulio sahihi, tena sahihi juu ya maombi yako, maana haujatusahau. Kuniaibisha Mungu, ulimtetea huyo, ndalipofika wakumjibu ulimtendea. Usipotujibu leo, hata ukijibu kesho, wawajua nini kusudi lako, wamue hivi. Nashukuru umenitendea, ukajibu na maombi yangu. Bwana Yesu kaniona tena. Niliogopa uliponyamaza, nikahisi umenisahau mimi. Bwana Yesu kaniona tena. Nilisema nimpe muda, haraka ya nini upo Mungu wangu. Jehova nisi kaniona tena. Hawai wala chelewi, niogope nini Mungu wangu yupo. Mwambani Yesu kaniona tena. Nilisema nimpe muda, haraka ya nini upo Mungu wangu. Jehova nisi kaniona tena. Hawai wala chelewi, niogope nini Mungu wangu yupo. Mwambani Yesu kaniona tena. Nakushukuru umenikumbuka tena. Jehova nisi kaniona tena. Nimefurahi umenikumbuka tena. Mwambani Yesu kaniona tena. kaniona Jehova nisi kaniona, indirimbo nziza cyane iryoshye cyane. Ino ndirimbo irimo ubutumwa ubwahe mwifuje gushikiriza ariko dukurikirana Sofoni. Ego indirimbo irimo ubutumwa bwiza cyane. Ego cyane cyane twoshikiriza nk'abantu bariko barihebura muri uwo mwaka twinjiyemo mushasha, bareme kuko Jehova yama tubona iminsi yose. Ego n'ibyacu byose arabibona. Ego Asante sana Berize ko akorera ku mwanya wiwe, kora ku mwanya we ugeze. niko umuririmbyi yaririmbye kabisa ngo akorera ku mwanya wiwe ntacererwa. Ego Berize nawe nuko vyumva. Ego cyane. Wabwira iki bariko baradukurikirana bari mu bibazo baremejwe n'ayahe majambo yo muri no ndirimbo? No babwira yuko bashobora kwihangana kuko
Jehova yamatubona ibihe byose ego Asante sana Eliane nawe ni kubyumva ego abantu bari mu bibazo bihebuye babona ko atakigenda ino ndirimbo basigaranye iki nanjye ku bwanje nobabwira ko ngo kwihangana bakarema bakizera Imana kuko nanjye narayibonye nabo nobasaba ko bo kwihangana bakagumya kwihangana bakagumya kwizera Imana izobabona cyane ego Jehova nisi Kaniyona. ko kantu kansubiriremo kanyubatse Jehova nisi Kaniyona, kaniyona tena. Jehova nisi, kaniyona, kaniyona kwenye tena. matatizo Jehova nisi, kaniyona, kaniyona tena. kwenye shida Jehova nisi, kaniyona, kaniyona tena. wakati wa ziki Jehova nisi, kaniyona, kaniyona tena. Jehova nisi Jehova nisi, kaniyona, kaniyona tena. Jehova nisi, kaniyona, kaniyona tena. abantu bari mu bibazo rero ntibihebure kuko Jehova nisi Imana ihoraho iba itubereye maso ibyo tutabona iba yabibonye nuko harakati kari mama duteguriye Ego cyane. yego kuba kitwa gute kameze gute Kitwa iwabandi. iw'abandi kana ko tugaceko Vandimwe reka nkwibutse, ndakwibutsa mw'isi ko atari iwacu, urugendo ruracakomeje. Kuba iw'abandi ntivyoroha mwana wa mama, iw'abandi n'iw'abandi haragoye. Ambaro wawe urinde neza, wakubanaza ujye wihangana, ugerageze ukomere muvandimwe, iw'abandi haragoye. Gakondo yacu tuzayigeramwo vuba, imitima y'abera ntigizaruhuka, abera bose bazateramira imbere y'Imana. Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo. Gakondo yacu tuzayigeramo vuba, imitima y'abera ntigizaruhuka, abera bose bazateramira imbere y'Imana. Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo.
Niki cyaguhinduye wabaye iki cyatumye uhinduka niki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo imirimo yawe yakanyimana isura yawe yakanuwera niki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo iki cyaguhinduye wabaye iki cyatumye uhinduka niki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo imirimo yawe yakanyimana isura yawe yakanuwera niki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo ifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye sawa buruburake umwana w'ifura ifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye sawa buruburake umwana w'ifura wikoraho dutegereje ubwami wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe wikoraho dutegereje ubwami wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe hagarara neza uvuga imana neza muvandimwe ikomeze kumana nyamana uracyayikeneye biriyubona ko bisa nari byiza harimo umutego wikora dutegereje ibyasezeranijwe dutegereje ubwami wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe nakindi kizana satani uretse kwiba kwica no kurimbura nagire mu bana batoya natinya wakuze nagire mu bashakanye bakundanye natinya intebe wicayeho n'umugome gira amakenga mu byo ukora byose dutegereje ibyasezeranijwe hafi wikoraho dutegereje ubwami dutegereje ubwami wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe wikoraho dutegereje ubwami dutegereje ubwami wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe nuko n'indirimbo agiye indirimbo by'agahitagi iw'abandi haragoye iw'abandi kandi hari imigani myinshi yerekana ko umuntu ari iw'abandi atidegemza iw'abandi muri no ndirimbo iw'abandi harimo ubutumwa ubuhe iw'abandi haba hashatse kuvuga iki nuko mu isi aha turi mu isi si iwacu isi ni mu ijuru iwacu ni mu ijuru
iwacu ni mu ijuru, iyo turi ino mu isi tuba turi iw'abandi. Kandi ibyo bintu zikari ibyo. Yego. Kuko hari ijambo nigeze kumva rivuga ngo iyo tuba abizi isi bikunze icayo. Ariko koko tutarabisi muri cyo gituma isi itwanga. Muri make ingenzi ntiyidegemvya. Hariho indi baronga hamwe isi wacungi wacu ni mwijuru. Nzi gusa numva ndakunda kumva abaririmbyi ngo je ntazi kuririmba ariko birangereye kumva abaririmbyi Imana iri kirahagurutse. Muri make iw'abandi haragoye nibwo butumwa dusanze muri no ndirimbo kandi harimo n'ayandi majambo akomakomeye menshi ari muri no ndirimbo. Ino ndirimbo nyuma y'iyo ndirimbo hari kandi kariri mu maduteguriye. Oya. Urarangije? Yego. Mbere ko dusohotera rero navuga korasi mutera dutambire hamwe twese mugabe mutamba mwicaye bamunyiganze imitwe ntimumbatse muga natwe tutaririmbye tugende turirimbye kumbere n'abato kurigiranye kuri televiziyo yacu nabo bagende baririmbye. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Oya ntacyo turi tutagizwe nta nicyo dufise tutawe byose tubikesha wewe Mana ntacyo twakuranye. Oya ntacyo turi tutagizwe nta nicyo dufise tutawe byose tubikesha wewe Mana ntacyo twakuranye. Oya ntacyo turi tutagizwe nta nicyo dufise tutawe byose tubikesha wewe Mana ntacyo twakuranye. Oh Mana ntacyo twakuranye. 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 Tutagizwe nta nicyo dufise tutawe byose tubikesha wewe Mana ntacyo twakuranye. Twari kuba twarihebuye iyo tutazo kwizera tuzobonera ineza y'Imana mu isi y'abakiriho. Nuko tuba twarihebuye icyatumye tutihebura nuko twizeye ko inyuma y'imibabaro yo muri ino si tuzobona ineza y'Imana. Amen. Ariko kandi no tukiri no muri ino si turizera ko turushiriza kubona ineza y'Imana. Batumire bacu tubashimire. Murakoze. Bakoze cyane kutugendera. Yego. Nizere ko no hanyuma Imana niyabaha message muza gutanga imiryango hano iruguruye. Yego cyane. Twahaye ikaze. Yego ariko dore kuri Sofoni by'umwihariko turagushimiye kuba wahagaritse ibindi bikorwa ukavuga ngo ndagiye ugira ngo ntange message y'uno mwaka ku bwoko bw'Imana. Tugushimire cyane.
murakoze cyane namwe ndabashimiye kuba mwanyemereye gushika hano aririmbira Imana. Asante sana. Yego. Hano imiryango iruguruye ku muntu wese afise impano kugira ngo tumushigikire ayigaragaze icahabona. Murakoze cyane. Asante sana. Beri. Sawa. Nawe tugushimire. Ego. Wakoze cyane. Namwe mwakoze twiyumvira ko Asante. batumira Ra- gukorana namwe ikiganiro. Ego, urakoze cyane. Hano imiryango iruguruye n'ubundi turagwaye ikaze niwasenga Imana ikaguha indi message uzoza uyishikiritse. Ego cyane. Urakoze cyane. Ari, sawa turagushimiye nawe. yego namwe mwakoze cyane kutwakira. Ego, nizere ko nawe ejo canke hirya y'ejo Imana izoguha uzongera kugaruka kugira ngo kidusangize. Yego cyane. Ego, hamwe nabo mwagendanye mwese turabashimiye. Namwe turabashimiye cyane. Asante sana. Dushimire Iva wakoze nawe. bamugisha murakoze cyane namwe. Nawe Iva we nizere yuko kenshi gashoboka kuzoba waje kuvuza battery. Nta kibazo nimuba munkeneye nzoboneka nta ngorane. Yuko nawe turagushimiye kandi kugukinira ni lazima tuzokoma tugukeneye. Nuko dushimire namwe mwadukurikiranye rero kiganiro cacu cyo guhimbaza Imana ni hano kirangiriye. Dushimiye abatumire bacu, dushimiye nawe wadukurikiranye. Fata kino kiganiro gisangiza abantu kugira ngo buno butumwa bwiza burushirize gushika kure duhere hano Yerusalemu gushika ari Yudaya ndetse ni Samaria no gushika akomera Yesu imvuze Yerusalemu navuze iwacu ko cyamo gimaduhera hano nyene iwacu tukubona gutera tubandanye. Rero mwakoze kuri mikoro ya Protector King batuzosura duhure mu kindi kiganiro gizokurikirana butaha. Bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.